Lima bulan hari marga Baktara. Isun lakani bekami do emena marluduk. Anggia meluduk gawe duduk parhorasan diamu bukaran ni amang boru namion. Asal horma hatar pasa emis tabatua perlingguan di Sigorok. Di Batado nomor 2 Horas Mahita Sadu. Ditari nol panggawi parasan di bahasa nami ang boru rongdo songon ulus gajang rabu. Naboy sebasan nami masa pola nari marga Baktara orang lebar ma gudang na alai paidan na boru bodo ami bodo nari Baktara tak kumo to besupung na opung ni nang burayon hamu ma jo mangatur urus na non sebasan nayon sorry orate Imatok parpean. gale bu gale pahami ima bodo nari marga Baktara pai ma jo raja Baktara bai. Ang baru tongdo nabu pasal kami gurang nasosinek ini orang lempar dari hasatanna sama hasatan ini urus nabu pasal kami ini masih ada bayi tu anaknya yang bernami tungguan saya ada batu buru saya ada bayi tu papusan anak saya ada bayi tu papusan buru saya ada bayi ini batu nabur nami Tulang mengurangi, sini mo. Kamu mau pusing nomor tuh pasal kami urus terus aku. Untuk kehiahan yang mendukung kata diulau na songrom dia matau. Jadi dia mulai tuh kami itu alam memang nasa lilimot kang arok palay mo to kami adong hula-hula na marang di warga sagara. Jadi alani itu ang mula sudi siaptul honok pa dong asa huta muda. Dia bilang marinyarat pakai hamuba dia tidur rohuti alana matawon. Si foto ada do si foto ruh don mulai na jolo na huwoto sampai tunasor matua. Berarti Saya matu peran anak punguan, saya tuburu punguan. iya. Kau tu anak punguan, kau tuburu punguan. Jadi dua mah musim saya matu Paparan na borong peran nambur nabi. Anak saya matu buru, wah. Gabi. Malak nama dia mau pulang kami segala. Ada ko kamu juga. Asal pasal pulau sintor Rabuan tu perkara ni apa namin ang sorbajuan kahit tayo naubar kasi.
masuk. Biar namin unaboy kay kami ajo ang ahami. Alam ba kati? Baik. Ibu dalo lagu di sinagay. Wah, lagu di sinagay. pahami bolos sa pujion ating taksiyataw adyo hauna kami galay muna asa do halu asa ito tula asa si titi do siapa bolos di rumah kung so ni pina boitar patu pahami so pasabo na ito amula sudah hulu kami jadi pertama naman ko kipas-pasuna apa itu Panginoon mo ma pamudin na kamu permusit namin Panginoon ang maldiyo binabatu panuhatan baka si Diyo mas palumo kasata. Menurut untuk diperubah dia, amin. Dan gimana Pak? Oh, berdaya mabagikan. Los, paruh kamu paniroi ba? Aka dong apa paniroi, paruh ahong pa. Tarsik Profesor Sarah Posali bah udah bulan onok kok fokus lu satu pecal ya Bolo-bolo bagay, nasaan baris dito sulit? Bolo Ah. tukaro ka nung dalaw, yan no pegdabay. iya Posal sudah ini nih mana dia baca saya ada jaidah nih ina iya begini kamu saya nasoro bojok karotasi baju saya jo panganak jo tidak nyarion dari pertama namang kok kipas-pasuna dan mga musik karena tidak dapat ang karot ini Ino Lapas ba? asawa na doon mami hula-hula namin hula na poso ay kamu na nakapatusi
Isado. Basa matuwa muna. Hula-hula na po sa sirigar, perjuru. Jadi melihat tadi amuna beradaya suhuton amang buru namin sinaga. Jadi dihita nakiningat panggonaon hula-hula na poso. Majutan nakita yang bro. Dua. Majutan do kultop do. Arbor do. Ba. Sa kami sungonari pagkikina do tuwa muna. So ini do. So sinak kini ngani. Paro ni hula. Ya, itulah. Sungonari do ina tuwa bro. Asa bago namarahan teman na namar yang di Robean. Oras ma Amin naman jaro. na hamin na majalat tu. Amin. Hamuna na majalat juga dia mah hamin na majalat. Iya, itu. Si titik mana si kau orang les di rumah. Walau tu semua ni be amang berul. Emang berludu manang harga pirna goi pat terpasahan na menak kiningan setuat teman amang goi pas. Iya, itu. Halo. Jadi bolo siap kami ula-ula na boso amang buru siregar. Orang lemar mana boy terpagupahami ulus tua muna. Ya, itulah. Alam pasahan to ulus mami tu bihuye vere nami do tu buru nami. Baik kau maju musik na hopar tu sih. Iya. Satu lagi takkan
Murah. Ayo perlunduk. Saya enggak anu pak, untuk masuk tadi bata dia mau suhu purun. Atan itu merohon nami. MS tabel 2 akan lingkungan Siborok. Di bata nomor 2 Luhuk Mahita. Jadi songon pinta-pinta di kami yang tulang muna. Adong do di Pawarhat nak ini odong ma anong lepar mana bui pasahon nami to hawa. Sin nami. Alam ulo na po sa mga majuta pilih mana bagat na lagu ri bay. Sama Tuhami hula-hula na poso Marbon. Abang Boru. Rodo kami iba di pasar Maduan ni Mang Boron. Nasarong do hubok kami nomor 5 do boras si peniton di. Asim orang itu sa lundo mantong di hamon sa ngapon do kapanggabian. Kalumubi mas torok ni Hazon Arong do boras pirma ng boras ribu-ribu asa pirma tokpok di bol-bol pasalongan. Pirma ton di mo na sa luhod na anak ni pero para niya umur na beon luju-luju man ang akap sa mo. Abang Boru. Kami mang. Arong do patu pahami so paridin na tayang nami so ulos siya jang rapo. Jadi alaya torok so wataw kami ang Boru. Aladong pangiduan ni hula-hula mo manang lain na beon wain iman arosian buna basugi. Buha. Bono tampan namin para sa na tubig na namin. Suruh aja lo, dia kada mengkatai dulu, Bapak. Jadi saya tadi pak, ay baru orang macam mau pui. Aduh kasorpi tungi badi ko kasorpi. Baka mang Boru. Asagoro hani hula-hula mo na. Bolo, Ino kung kamura dyan namin, bawa ino. Magnabo hape, abang, ikapas. So nakinga ni maparsahan na so mapilasahan ni hula-hula na posoy siyan sinegar. Gabi. Sada may itu helanami. Gabi, sada. Sada may itu hani helanami. Dua. Parpunguan. Sada may itu ibotonami, iboton ni helanami parpunguan. Tulu. Sada may itu pahopun manang. Tu pahopun ni abang Boru Sormatuon tubuhnya anak parpunguan. Opat.
Sana may tupar kumuat tupang persiat tu ni baru 5 jadi sana may tu hela nami onom Gok baru hanami tambah hamu apa doa muna. ya bisa kawar orang baru jadi kita pe sama ada may tahu itu gile kala kilo sorpi arti sorpi do arang ay roma kami sa pasahan to pasu-pasu mari dito tangiang kamu mamang kusin na humbartusin Kamu mandok longsor natura amang baru nami dikyo alani hopat tusiro do hani sakula-hula na boso kutuk hopat tu partuan na tua-tua hubok kami do na marlutu angkiyak na marlutu gabi marlutu wacol maon marlutu amaraon dihamu pilihan ni amang baru nami longsor batuan Kami matulang. na marlutu siya amang baru hopartu dan nita kapataho alarono baba nami jatuha parahu tabba itariwat ulos to mampuy udinggal ma baba makatahon ulos to mampuy mau lihat kita ibuan now sabi Sahur kedua. yang unak ang namin gumawa ba mainan so niya dabang yung pagtulog namin unang mga nabuhi ibasa ako namin ulos to rapo ala kami juga dulu na posol pa gultol ala hata sahur matu do amang baru nami gotang na sahur matu na ba sisal matu
Bato kala kita mo apartong muna. Barisan muna sa rohani masoba tujuan muna. So di pera jalan non araw nami. Ajo mo mahami. So ni dua kasi pudung biasa sudah. Harus kalian. Sudah ulung pabayan nang ko sa dia. Opera jalan ni. Asa rohani masoba tujuan muna. Ano parwati? Ay na lang ini biasa to. Asa ucap. Kalau apa Pak? Baru mana berhotor dulu nomor rupiah. Kalau sekarang tadi udah selalu nama calo. Angkat tu kan dia mau orang nomor nami nama kalian. Nado asal satu hotel. Masa ini nanti tuamu nungguin betul ni amung baru nami. Kasih orang itu apa? Jadi siapa maniamu akan nabi dari kami. Soalnya memang baru. Ada yang boleh nama mana jalan ni? Ibu hujan apa teh? Ada apa musim nami? Kalau nak sekot dohan mandok terlok lama atas jadi kami berita ono ay dinang batua da mangot singat yakon matung lakok dalam kudalani kami matung uli dalam kubur sami matahun berita ni nang batua singa tua nami ada tersembul magi rohak rina salpu kudalani maka rohakku au manongain hahani helamu jadi bang guru naing donya kuturu rohakku rapakau mengadu-adu singa tua nami ala ini hara pertikian di waktu hakta tu batu setelah aku mendapat kamu mamereng si batu kau dosa kau di huta mau raja nami bisa gunung rate om kuberek kamu aka pinopar ni si batu kau hok di perdendungna hok di uluran nalas nang romaku jahame be akaraja nami raja sinaga roma hamen wasimat bani boru dohok tu maraja rubis gab yang bro ada hati juga tahu wahab tu boleh benar boleh nami marga sinaga gab yang bro naronai sian kelemuna marga rubis kebetulan mulu hati salah pemadongan ya ayo orang yang hundul kamu jadi mula tema di Tuhan Ta'ala diurus di akan ada ulang
Turun namin matua muna, ula-ula namin. Sebenarnya kalau guru padumpahi mak, yang kemudian uli na kinelektik. Alay mo abir, nakulang jong pihali beri kamu. Ang manumpahi na uli na lintik mahami. Tuwa muna uli namin. Sila aja. Gabi ang guru. Ako alam si Benon. Dang marani kami jong lisong. Alay hola namin horong na siya tuhat tayo mga ramotin sa loob na. Jadi saya ngiyak papasok-pasok sinaro muna siya kula-ulat sa loob na. Gunung muna ay martungan ni Jabu. Saya lahangin pegilig muna ay pasipas na doon di huton song-soni pa nang di luat nasib. Jadi doon namin masih titik masih gumpa kulang-kulang ang parang na song-soni pinabuli pa sa kami doon pasok tuwang ula-ula namin say kita batuan tama dia muna pasok-pasok na. Jadi ito na sa pasahat kami. Adong nasa ngono kubere. Tuwi sino pasatom namin. Itu lama. Ya mau tulak. Oh long buru. Dah. Lalu buru na. Ya kan Dua ini apa sah? Ang tulangan mulai sekarang berapa? Itu lama. Lalu kan mereka sendiri. Mungkin ada roda tulangan toh ini kan atul banget ada yang usut tulangan dua hari lo biarin alas ini tugas keluar jadi begitu kelasnya wani tulangan mula roy jadi berpindah tulangan cepat so saya cukup ni dia tinggal tulangan lau nak apa lau cukapkan itu dia doktor ada kan jelas alam belakangan mah bau maka ada kalau aku guru ni betul betul dulu siapa waktu laki sih mengenai dia mungkin buat murid murid di mana sabak maison alamat itu lama sian muridnya jadi tujuan apa takut mau marga batu bahari orang naung jadi kan macam hula-hula kalau boleh nggak saya jawab itu cowok kita kelas kalau kamu lahir apa yang nggak kemudian dia salah mengalir jahat dia lupa ni akan tulangan tupe kalau mengurus sami tu sorong lah di tangan nabi udiras malu ke katulang aduh Borong madua nami, akamang borong nami, baru tubuh nami.
Ya romo neno akalas rohani raja di buru. Jadi asima rohani itu waktu itu. Saya di lema di amuna akageleng nami hai paso. Alam gugu wa mama sari asa godang leno mutu hami hula muna. Ope di hamu raja nang buru nami. Asa rohani mana benabi hamu. Pale ketemu parjong muna. Maula ate bro. Loro ma raja patur. Dia muna baru main ini. Sama baridani belum berperang nasrok belum diwirak. Nah urut mahau tentu mardomat tubuh. Nah urut mahau marhuda jalan namar guru. Mata kas PAP itu si majujung nami harus bevir. Dohot urus sidat jangkrang bu. Nama nunggu ni dia kabar kilat tadi ada karena berkeluarga. Raja Nabi yang kiat maju tu pertamian kami temat terebaka. Asdolong tong lam tubuh lam hot akka perpami dokta. Raja Nabi asal orang Nabi nang saha akan nauli dari ketuhami asal orang Nabi sebenarnya si tua asal tahu bisa kalau maju tu perlangian dia beliau orang semahamnya keburu muna majalah harus pilih don urus sikat jam rabu salam tu bakas nama dia mak kaparangai muna mana lupa pengurung muna tersongoni ngapa ngapus kami terlumui masih batu di buru marga setangka senario santai masa yuli araron yang buru nami asa di ujung kami songon hararan yang baru nami songon lalu dua tinahu mabil tio binama panuhatan bama si tio las bama do hasahatan.
kolang melak pengarahut na. Otik sesadia gua nami opang rupiot ku kamu. Saya Tuhan tamang gogi pas masuna. Abang perpustakaan kami. Pasaton songon turun berduka cita nami. Bamajo Tuhan Yesus berserta kita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus beserta kita, beserta kita, beserta kita. Tuhan Yesus beserta kita, beserta kita selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Walau beri kami doa harorong mengatur macam kasih turohan. Imana turut kamu na berduka cita di masongan pastor magon yang manamyo. Anggia matutu songon erok mana kiningani nagawi boy iparhitian dihame lagi diaka agiko paparani damangon nagawi masih jual parhitian muna rin tutu songon na mangalian turut berduka cita muna parhitian muna mangido tu amat tadi bata. Kami mangi nomor satu dulu nomor rupiah. Oras mahami nama jalo. Juga bilang mau pemerintah setempat. Pasangan buaya umat. Ade, bapak, bang permisi. Pasangan kami dong. Bandamang mak di tahu Pontio di batu panos tu tu panohangan pasang masih dia las padamu batu Masuk mah. Bukan enggak kuberi kami saluhuna. Jalan aku nak pasu-pasu, insalo aku sih nak orang di hula-hula. Dok rohan nami, asa cuma ni 10 itu mau cuma ni 10-an. Akahatan na uli dohok po na naringkan. Apo mahamu matong imatongan ni Jabu. Betul. Dan soalnya masuk nami. Wala mo ira dia mo pangulan hurian namin. So ni so pamatangan namin dari 10 pasal pusat silang dulu namin Tuhan mo sudah hula namin. Kalau mobi dia mo tulang namin doa sila Tuhan namin. Dia pada sedarion raja namin. Dengan macam ilasya tuturo namin. Bangulaon para natin ni pasaw mga Tuhan ni natutunan niyo. Nilihat do soal tiurniari do akadingan itu kira. Kami bangido Tuhan muna tulang namin. Parigang muna rin mga paso-paso. Manangya ko kami sudah giling muna. Do manangya ko asa lekit ari sa daryo.
Ujalo kami ni emang to di bagasan las giroa. Asa dabong masor na tua harbangan may dalat tuhuda, wala do may dalat tujabu. Kahata pasu-pasu no pinasaha mo to kami. Buano namin may ano magtungan ni Diyan. Yan na tutu. Tutungan na dur tiyo man nalote. Sudia kahata soso manang napasu-pasu pwede na lemo to kami. Agian na tutu unang muba, unang moso. Yan na tutu. Masayo satu berarti tigas. Lunga sabe. Kalaksanahon son para daton ni pasarumatuan ni ama namion. Agian na tutu gabian jala oras totong na ita di ramo ti Tuhan. Yan na tutu. Ope, bupat kami na tulang tanah pangapihon si Jagaron na tayo. Alin di batasi lehok na tuwa dohok las ni Roha. Marsita sanggul marata si Jagaronon. Hula dan kami do hinabal ganibasam. Tulungan namin ang magdugong. Upang iduhami tuho. Pasu-pasu masanggul marata si Jagaronon. Nasa gabitad ka ni hasusuk mo. Hasusuk ni pasu-pasum. Di pinoktar ni dongan namyo. Asang giat sinur pinahan na sila. Gabi na niudana. Marbisok anak laos marroha ak kaburu na sida nung na mertua jaga-jaga saya jagarna ak katinokparna saya satahe sa uluan man na sida kok dama dohot las ni roha napaborkaton kamuliaw mo di sadok tanon matiti Jesus Kristus Tuhan namin. Musiki. Sik na musiki. Kita mo na musiki na. Ano mo sila na? Ya. Asini rohani Tuhan kado dirinda nabu nana nuasa darion lapasang apon Tuhan alam
alas tanah olas tedehon. Ay surgodo sa pulong kito si malungot o dikki majalo hatuaw. Pesta Pasca sa Yesus di Betania nung Apollo pater si Lazarus di bagasat panamani dapat kalian dohuta Betania na jonok do itu Jerusalem terdua betu do dauna torok do zahuri dang romano pak sinar tado si Maria mengapul nasida siale bakal nasidai jadi nung dibagi sinar kanang roh Yesus laha may dana manomunomo na tinggal di bagas do anggo si Maria dungido si Marta mamadot Jesus at nadisok ni Tuhan nagtaga mong mga botokki alay no angpe tonglo huboto lehon na dibatado tuho nasa si Panginoon mo tuidana gabidot Jesus na tuidana na hehenay boto mo Zarido Marta matu Jesus Olo kuboto do na hehedo ibana diari hahehoni diari paktudi dungin na Jesus matu ibana awo do hahehedo do hamaluan na mangulo na persaya diaw ng pemate ibana jala ka na mangulo jala na persaya diaw na sa tupa mate ibana sariling nililing na persaya do hodisi dungido Sinata magtuibana Odo Tuhan na persaya doaw Odo Kristus anak di bata na nengro tutup dibiol Roh mahamu saunari atas suruh-suruan Roh mahamu akan abadia Tomu-tomu jadal nurful madongan nami Seramces sinagau kujuluni Kristus Tuhan Sari capok Kristus na ibana ay balo na bango na majuho sayang dia maakas surusuruan mabuhat cara ng ringirit ko sa hatwa puan ni Sebarha Tuhan leho maperdian na manotong jala sayang dia ma hatiuromu madongani ibana amin Pancasila sirang mahosiap kami borfat mahosiap utang jalabogak mahotuhutan na baliay ima Jerusalem na malottong tinggal hong marurapat kami sa nong jalahalas sa pano na pinarabagay-bagay rodi sa leleng ni leleng na amen.
Orang udah nih, binuan orang rawu nih. Bang binu buah nanti. Tidak satu tujuan sampai kita alam doras.